Kažu učenjaci, od bereketa žene je kada rađa da rodi žensko dijete prije muškog. Jer žensko dijete, ono je prvo blaže po prirodi, uvijek od muškog. Pa muško dijete poprima tu blagost od svoje sestre. Žensko dijete odrasta i biva dobročinitelj svojoj majci, jer su veći dobročinitelji ženska djeca od muških po prirodi. Pa se muško dijete ugleda na žensko, pa biva dobročinitelj kao i njegove sestre. I žensko dijete kada dođe prije muških, onda pomaže to žensko dijete, jer ranije raste i pomaže u odgoju te druge djece. Za razliku kad dođe, tako, muško dijete prvo, još ako se desi kakav harambaša, po kući on pokvari i onu drugu svu djecu. Kaže, ko bude imao 3 curice i bude od njima vodio brigu i bude ih hranio, kaže, bit će mu na sudnjem danu paravan od vatre. 3 curice. A u predanju kod Muslima od Enesa ibn Malika se kaže, ko bude imao 2 curice i bude vodio o njima brigu do punoljetstva, kaže, bit će na sudnjem danu ovako sa mnom.